Wayu kena bakat san senam kerta belatip kerteng komu lumlang tangkio ubanak senong nongjeri haga distrik Ribhoi. Haga singi baar jeng katayo ulayo ban pelat ya santali gi kon merat ki badai nak long yeng jengki klaret belatip kum ki lesser Indian civet cups bad yakini ki kon merat layo bantam nak kawai ke klau ka badan haga senong nongjeri. Kini ki kon klaret ki dai ki beladan kumbalai tayo ia ikarta bad kilapoi hakan ka klau rengkat bad ka kemia ke balayap nak jing syabat haga boarding elektrik. Yakini ki kon kla lalap dung nukuna hak step singi baar kat budang ya lenti balaka kemia ban let shalom. Une ukuna ude ukun je ikong ban risha thangkeo bad ude barang pule kelas 9 hak Nongjeri Presbyterian Secondary School. Kat kum gejing itu ujung kat budang ya lenti ule yo sngo gejing pa jo kini ki kon kla bad markum tahi ula perchang ban bot dia ne gejing sawa. Bad ulalap ikini ki santli ki kon kla na ka klau ka badan ru hajan jong lum jing tap ke snong Nongjeri. Witho banding kong ulalap ya kawai kamerat kabayap nak jing bam du kading bala subajor bagane kamerat kalayap nak jing syabat ak boarding elektrik bat kaderu ka kemia jong ini ki kon kla. Witho bamari alap ini ki kon kla ulara no iki syayeng bat hadin arsni ulap pentep sekilat patai kubor ke distrik Ribhoi ki balalet ban jingok bat chimti kini kimerat ban IT syagi bor jong ketenat wildlife nongpo range ka badan nongpo. Na kalian ketenat wildlife lengba uba one pai lengdo forester one ula ai kejing ro inu kena ubal ai kejing dai kini kimrat ban laj na kinu kejing ma bang wan nam sning yo Jadi senang ba pak tengah lek ma dan ni kun kila jik dat tengah sneng on ran asin nai dot ai deh hagi wijaka ba kumnu frai filap ikine. po kandong tu dembala sop thlang yap ki pat ba pada yo komite jimarat ndai ban bam doi ai libat tip dam ski wildlife kenang makin sim tine iki